Ako je vaš pas odrastao, a sklon alergijama i problemima sa varenjem ili je stariji, sterilisan ili sklon gojenju, za takvog psa preporučujemo hranu Premil Sunrise i Super Premium programa. Kada govorimo o Premil Sunrise hrani, najčešće ističemo njena 3 osnovna efekta: jačanje imuniteta, prevenciju alergija i kontrolu telesne težine. Premil Sunrise ima idealno izbalansiran odnos neophodnih hranjivih elemenata koji doprinose jačanju imuniteta i time utiču preventivno na zdravlje naših ljubimaca, naročito ako su u poznom životnom dobu. Zbog svog specifičnog sastava, lako svarljivih proteina mesa i isključivo žitarica bez glutena, naročito je dobra hrana za osetljive pse koji imaju problem sa alergijama i varenjem. Zbog nižeg sadržaja masti, ovu hranu možemo preporučiti svim psima koji imaju i višak kilograma, kao i svim kastriranim i sterilisanim psima, kako ne bi došlo do gojaznosti. Premil Sunrise odgovara i svim odraslim, normalno aktivnim psima koji nemaju visoke energetske potrebe, a naročito se preporučuje u letnjem periodu godine, kada su zbog visokih temperatura potrebe u energiji niže. Takođe, svim psima koje vole lagan i lako svarljiv obrok, Premil Sunrise će biti omiljena hrana. Premil Sunrise sadrži kombinaciju 3 vrste dehidriranog mesa: jagnjetinu, pačetinu i tunu. Ovakva kombinacija najkvalitetnijih mesa obezbeđuje idealan aminokiselinski sastav i dobro iskorišćenje proteina, čime se zadovoljavaju sve potrebe pasa u gradivnim elementima. Udeo proteina koje vode poreklo iz mesa u ovoj hrani je preko 72%. Od žitarica u sastavu se nalaze isključivo one koje ne sadrže gluten, a to su pirinač i ovas. Pirinač je visoko kvalitetan izvor ugljenih hidrata, a zbog vlakana koje sadrži lako je svarljiv i ublažava probavne probleme. Ovas podstiče bolje varenje, sadrži beta-glukane koje jačaju imunitet i podižu odbrambenu moć organizma. Ublažava zapaljinske reakcije u organizmu, naročito kože, zglobova i organa za varenje. Najkvalitetnije masti i ulja obezbeđuju dobro izbalansiran odnos omega-3 i omega-6 masti kiselina, čime se sprečavaju različite upale, gojaznost i kardiovaskularna oboljenja. Lecitin, kao komponenta mehanički ceđenih ulja, čuva srce i krvne sudove, što utiče na životni vek i kvalitet života najstarijih ljubimaca. Prebiotici, fruktooligosaharidi i mannan-oligosaharidi, kao i inulin iz korena cikorije, povoljno utiču na crevnu mikrofloru, čime se omogućava maksimalno iskorišćenje hrane uz minimalno opterećenje unutrašnjih organa.